Very good morning, Babu. Yandra. Ay, sinimborong mo naman na nunggu kaya na Babu na meme nunggu. Iyo. We already play your intro. Oh, acha. Ko nanamu. Pinaka. Nanamu kasama sa chiko in the studio this morning. Chenga ya ureda chiko na cover taka chiko be open. Yandra, ye ha. Yandra pinaka na levni banua. It's very, very lovely. I see the sunshine after very long times. Already chungo na singa. Oh, why Yandra talebe na singa pa radio chungo ngalu ke singa tau na uda. But it's very, very lovely vida na bulango. Se vida na madawango kito sinray na chiko na singa. Right, man? Tau chiko na uda. Tau chiko na uda. Loa. Nabango na cloudy re. Batulolo. May batulolo bakalaylay. Bakatulolo na lomalay. Sini batulolo talang ko remember. Oh, bakatulolo na lomalay ibat sangere. Ko sare da chiko na nabango na bridge. Yeah. Oh, the longest bridge. Longest bridge in the world. Babu Redango, Santolabanano, the president of the China government. Jinping. Koko Santolaba. Kode? Jinping. Warana namungo na ting tong. Okay. Reda kosa vetukuna bikongo Babu. Santolanano, the longest bridge in the world. Right back, The longest bridge go sa vivetura 9 years. Viu na embaki na kenatara, Babu. Viu na embaki na kenatara. Na kenambalabungo 5.5 na kilomita. Kepakai ko na taura mga maile 34 miles. Na bridge to balabo to inday muramura. The longest bridge in the world. Michael, iran na kahit sinang iran na ka anything. Na kenay sa ungo $20 billion. Korto sa bagay nga kina 400,000 tons of steel. Babre. Na lebu ni kokume korto sa bagay nga kina 400,000 tons. Kandi na sarang ako Michael. Metara kina na longest bridge in the world cost $20 billion. Nanoa the president of the Chinese government, Xi Jinping, kokasan $1 na bridge. Nabale mo Jinping, oy kung may tara bridge Viti. Chinese President Xi Jinping opens world's longest sea crossing bridge. Reda rongo to chiko iranangone sa poruli-puli. Kemdo na ako ni kuha na so nataro lang may kemdo naansa sa tunchungo may keli Jinping saka man na Bristol do and any question coming na pa you just write Jinping make longest bridge right ba gili okay rongo tangango be ben na bridge ngora kaya ng Balabu 55 kilometers Kepakai ko convert taka into miles. It is 34 miles. Baka na kaya na Balabu ay Viti. Go totoo ate leka ngo ka may lambasa sabu-sabu. Iyo sa leka 45 kilometer lambasa sabu-sabu. Ano? Siya nga duwa nga na bunua. Redango from Sabu-Sabu to Lambasa, with a kilometer, 45 kilometer. Yung na bridging go 55 kilometer. Kaya malabale sa leka may Sabu-Sabu ki Lambasa nang balabo ni bridging go. Ba, rotoro ni dakabando na bridge tabiyo ni Banua Lebu, Viti Lebu tali. Right ba? Yeah, salawa. Baka duwa. Raw baka duwa. Ya sange Lebu sarang natombale na. Mala na yung kono bango. Mala na yung kono bango. Pwede. Ausir pa man tayo Lambasa. Ano may tayo yun? Na Prime Minister of Fiji, kisara volo manda to the Chinese government, pero me tara manda do na bridge me connecting Vano Levu and Viti Levu. Time jang ngununing ko na nambo. Mata na chinkaro na bongi. Sa dara na kenme sa bosa na Mrs. Babu. Hey, sala ko be. Siya ko sa kara jiko ko sa biar lang ko manda na onda mo Lambasa. Tombale sarang Iyo.
Ba, biar sarang irna Chinese government. Biar sarang. Can be done, Babu. Arera Michael, cause arera chico sana kay China sa taka ike ba can make it everything, make it all thing, make it totally karto na style ni taka chico verto. Yeah. Arera ba gini. Are ko na muna just think ko lako na num do sto iliungo. Ko dunru seda ba ko no come out smiling. Na JT Joe Tamani ko sa tarang niyo jugo kinto sa mela ko ikena mombo sa ko sa way kena na kasa jugo kede na kade provide kade na kade they can make bridge then they can provide everything right what ba Ay, jeta mata logi na talagang gure JT. But Michael, anyway, sa may tugunan chiko nano sa busy saranga. Uy, mista ka na nungu princess wamo kito ya ni Viti. Au chinga angor ya mode bada saranga ibale au mode kinda chiko nambuni. Mode kinda. Nanda mo mode kinda Babu. Chinga ya urongo da chiko na every time urongo da na siren wongo yandra. Oi. Au vivi tumba. Oi. Quando nakaloko. Ro nakaloko. Rongo chuko na sar na vivi tumba. Tol nakalok lima nakalong gerambal kayo doon ay sambo Miss Babu. Senga o rongo na sar mango rongo. Senga ko rin na ambulance. Meghan Markle with the Prince Harry sala ko chief about 4:30. Yesterday afternoon. Usa kila Michael nanguna busy sarangana nungu nakapchugo na nungu delivery. Ko yung lako na bus stand maybe 3:30 4:45. Sa police officer sa tuko na sa songo na ngoni sala from Nausori to the Suba corridor. The main road closed. Michael traffic pa pero kausa kasama chiko ngai lako bada bai bale kausa redo na rambasi toba tamako isala kumai. Kausa bondo manda. Kausa sa bondo kona thinking like this, the bus gonna go stop over at 4 miles Manuhan building. Kaya na sombo iki ngai tombale bale. Sinikila nambasi ko sala ko bango sala ko na ngoni sala na Princess Road. Not Princess Road, sala ko bango Queens Highway. Sa ngai lako take na Reservoir Road. Up to the Australian High Embassy. There's a rumbi tatale na Princess Road. La compagno ko sa radio sa la ko ito sa bole ka Tamabo Village. Sa bole ka Tamabo Village ko sa sabia kata sabia dunru banan raiba. But sa singira ko sa ngirita na lali sa sombo may na Tamabo Village sa tombale mai MH Super Fresh. Ngai tombale sombo na Mid Road bagan na busy road kino. Reda. Ko ke zaka na bridge Viti. Iko mata ini tambah tombale suba lambas. Asa ko mate Michael pinabale oro Megan. Very good morning Michael to the Duchess and the Duke and the Duchess of the Sussex. In Fiji we welcome you. It's not Sussex. The Duke and Duchess of Sussex. Io rook sex claro. Vinavale na Duke what can welcome to Fiji. Na Sussex Michael ya dona banua ya. Iyo. Oh, acha. Well, I'd like to make on behalf of the people of the country in the Fiji land and the people welcome the Prince Harry and Meghan Markle. You very beautiful when I see you from the one side of my eye. But welcome and Rosa mo class ikusin tukun me romo David must be GPH. Nisa tukuna ureda chukuna tamba so na tamata niyo sa Rosa nanguna rolag chukumay. Roda nakarto printa kanaka. So na tamata uro lebu Meghan Markle. Dong tamat karua lebu Harry. Abang wandong araw na chika kaya uya beni kem do kantawamu. Na time ko Rosa duro na GPH. Rosa duro na DPH berarti na state dinner. Dona bagay ka bisa host ka na president yesterday night at the GPH. Rosa duro na GPH. People don't want to go home. People don't want to go home. They stand there and wait. Waragiro mekana. Iyo sa batan-batanan raking sa tao chiko na uda people
standing over there waiting for them. Kinta dala korto na leuni bono koro sambasi kama na balcony on top. Ba, yana nakabo nonto nasi nonto grandmother. Nono bumbu Queen Elizabeth the Tooth. Kwa nangona kwa lako dake. Queen Elizabeth the Tooth. Yeah, that's the same balcony. Yeah, same balcony. Ora laka dake balcony ke ukialo mai kage. Nakabo kake na nakabo chiko migan sa nakabo ng bumbu bat ke nananao. Time koro saya lelo chiko na balcony ke na tomata sak barka kaila chiko koro saya lelo time sa wachi na lelo koro they have to turn back and go back sakka dia ni na lelo bono ai Harry na sumai sakka di chiko mele sumai na Harry sa singile sumai ko sa bang koro sa singe kila dama kem no sa bosa chiko re koro sa lako they have to go and eat. Saya wasar nga may kinangonondo kalay na Buckingham Palace bat kina matanggalin na Britannia na link na chigway na history. If the Fiji na people bat kina vanua na Britannia. Pana? Britannia? Are Britannia? O sangerong o doon doon natin iburno iburo Britannia. Are iba yung gorira? Peritania. Na Peritania. But anyway, may kiliya na nakakin na vuliki na hira nang unilaylay sin kila. But Kuya Babu, I'm not happy. I'm not happy. Balata na escort is very very fast. Are yaro to kila chikoro no visa ke bamalo chokta ki rongo. The corona Viti, they come to the people. Na? They come to the people of Fiji. They not come for the Prime Minister. They not come for the President. Or they not come for the GPH and Kekorosa. They come for the people of Fiji. Korome, lako chiko na escort, lako bagmaluo. Kiko sa redan dona buningone, bekasan dabi chiko on the side of the road. Escort kele manda. Sa kele talanga korona biuchini koro sarolo dola na lori lako may tumba shake hand with one bumbu sitting on the side of the road redan dona boelele sa tambo chiko na Fiji Times koko na singa tambo last Sunday koko sa kere banatina na kere boli andonongu senikau metuguna na china na senikau ni dama kau sabi atoro na senikau ngo me shake hand vatake na Harry vatake na Meghan Markle ko me solia virao. Isa. And then dona dorbo lelai lako saramay na sekula all the way from Lambasa. Just to come and meet the Prince Harry and the Meghan Markle. Gana escort sa lako chiko na police escort sa lako chiko very fast. Guys sa ngay dona time mekele manda na Prince Harry mesombo. Minapalevo na levo no ay relax ko may beba no kede may bisi ko na bumbu na tutu era nang ni laylay ra police ni kaw. Kondo ko lang doon na sa tayo ka umananga wala kimigan tungkol na public convenience malay may na market. Kila na Ministry of Foreign Affairs would give time for Prince Harry and Meghan Markle to mingle with the people. Asa ni kuwa votale rona singa rona chikike kunilenga may keli. Kasi nga darong nanggili tala no vikaruni ko. Kau sabi na katatalaga kila may korto wala komanda doon na school. Kila me la kondona school Viti men dambe manda bata kena ngone vuli na gasini vuli korto mengito bata kerto na school children like that acha maybe no time koro sa bondo chiko na lori na ilo sa chiko dake koro sa chiko lo mani lori sa yalo chiko are men dolo manda na window dolo manda koro me hiro mai tumba shake hand manda nito tamata dota ni to hiro mai tumba kendo hiro talelo Atsa ko bante may gili. Sa ngayon reda man ni kuan on to programa ni kuan na labar to na lako na doloy suba to lako na makete be mat na ochinga iker to lako buka ito nga. Atsa mataka. Ochinga ni kuai suba korto sana lako lautoka mataka babu. Oh lamba. Korto sana lako lautoka from lautoka korosa nang gaila koi Nandi. Sala koi Nandi. Dona korosa chiko lotoka ni mataka korosa na kita sa chiko dona special events may na Nandi International Airport. Ochia korosa nang gaila ko unveiling
a statue of the late Sergeant Talayasi Lamba Lamba. Yes, sir. Before flying back to Tonga tomorrow afternoon. Oi, Prince Harry but Princess Meghan Markle for landing on our beautiful shores where the sun shine and the moonlight, I don't know, sometimes never shine. Naka.